Hey yo, what's up, rockers? Welcome to Populist Chats, hosted by Caillou Michelson, Yolanda Bani, Lucy, and Sean Crackle. Do check it out every Monday at 6 p.m. All episodes are shot at Philippi Village, sound mixed and mastered by the Sound People. For Populist Gin, merchandise, and updates on their upcoming events, visit www.populistmarket.com. Welcome to Populist Chats. Exeshapuzi, it's your boy Caillou Michelson, the host that does the most, aka Terione, aka Caillou Michelson. That's Mufasa. And we are back with another episode of Populist Chats. And I am not alone. I am with my co-host. Hi rockers, it's Yolanda Bani. Umamgcina uxhamela intombi exhamazelayo kwaye engxolayo molweni betunana. Today we have a special guest. Some of you may know her and some of you may not know her. She's a social media influencer, she's a nurse, and also mostly known as Umama Gazazi. Guys, give it up for Umama Gazazi on the building! Molo sisi. Molweni mntase. Kunjani? Kuhle kunjani? Siyaphila. You look Hi, nervous. I am. Hola, man. Yeah, we don't bite. Trust me, we don't bite. Okay, masithembe. Anyway. Man, it's good to have you here. Enkosi nami ndiyavuya mntase. Even though i-interview yami yokuqala ndi-nervous nyani. No, it's your first ndi-nervous. interview. I've No, never had any trust- interview. Shout out to Populist shout out. Chats for giving people the platform. Enkosi. Yes. So, Mrs. Wam, your name is Nonqobela Siganga. What a powerful name, Nonqobela. Your name means progress. Who gave you that name? Okay, igama lami ndilikwe ngumakhulu wami, yabo. So when I was born 30 years ago, uthe umakhulu ba if I'm gonna be a boy, ndizoba nguNqubela, then if I'm gonna be a girl, then ndizoba nguNonqubela. So ndingumzukulwane wokuqala ekhaya. How babe niyazi ba indlela endikhule ngayo, indlela endandiliqaphela ngalo igama lami, because when I grew up ndaze eKapa kwakho izitishi, kwakho into ezininzi ba Nonqubela. Ewe, so I used to hate igama lami, but the more ndikhula ndandiliqaphela to an extent de ndizitshintshe ndiqomba ngase ndibele elinye igama ebantwini, Yes. but the more ndikhula, the more ndirealize ba okay, It holds so much power. it is, It holds so much power. so- Which I love the fact that your parents gave you that name because, as they say, like when you are naming your children, give them powerful names, give them meaningful names so that they live up to those names. It's like you're already speaking life into them. Yes. So, which is literally what they did to you, because if you are looking at your life right now, you are literally Exactly. progressing. Yo. Like you are doing the things, you are moving people in so many ways. So I would like you to take us back to your childhood when you're in your ages of 5 years vibes. How was your childhood? Like what kind of a household did you grow up into? Okay, mna ndikhula, I'm the firstborn ekhaya. Ndikhula kukho i-siblings zami eziyi-2 ezemva kwam, usister wami and my brother. Khulaswa ngumamam notatam. My parents were married, but ke badivorca in 2013 when I was doing my first year. Ndikhule kwikhaya eli-right eshamadonona layo. Ndikhule ngothando, whereby you need to respect abantu abadala. Umama wami wayibetha kakhulu. So ndafunda eGugulethu Vuyani Primary School. Then after that, after primary yam, into zazingasahambi kakuhle. My father got sick, wane-TB. Mama had to take care of him. Yonke loo nto. Then after ne-TB, utatam wa-right, uba-right kwakhe waqalisa ugeza, yazo zinto zabo. Grade 8, I went to Emanzi Omthombo Senior Secondary School in Fuleni. I did high school Empire from grade 8 until grade 12. Then after that, utatam 2013, and accept her UWC nase-CBUT. But because that time ndandingayazi ba into zesikolo, ndingumntwana oqala mos ufunda ekhaya. So ndasiphetha ndithathwa e-CBUT, ndaphetha ndifunda phofu e-CBUT. So where I did my 4-year course diploma in nursing sciences. So yeah. Yeah, ndinguNonqubela ke. That's Siganga. beautiful, sis. So, Magaza, after as you mentioned, yabo abazali and everything, when as a parent, I actually saw a video we posted. Yeah, I saw that video as well. Ubukele Populist Chats with Uzazi. And how was that? And secondly, nemfuna ibuza,
relationship yakho with your dad and your mom, was it also like that? Le unayo ngoku nozazi? Or even more, but Sure. or even more. My dad was, tatam. Sure. Tatam was, he's the best. See, because it's only now that I'm realizing that abantu can be best friends but not lovers. My mom and my dad are best friends, but abanga abantu, like they are not compatible when it comes ba being abantu abajolayo. Relationship, Yabo yeah, relationship. yeah. Yabo nozazi uzazi indlela simkhulisa ngayo notatakhe utataka zazi sezantsi uyoyiko bese ukuza nonyuka uthiwa akanye bazawufuna nami ndingene interview. Yabo my dad was so supportive and uthixo wanceda wandifumanisa umuntu that resembles kanye lenyo nje kanye resemble utatam yabo okay. besides ezinye izinto ezinegative yabo neziye zenzeka umntana mo proud ngam ukatsho naye ba yo mama basezela lapha abantu bangaka mama basezela lapha abantu I'm like ba nini uyaziwa that's wapi ku Facebook okay uzazi influencer please subscribe naqapha lo siyathanda ukutsho yabo she was so proud ba unomqubela unqunqu mama kubiza wena yabo so yeah. I wanted to ask you spoke about your parents being divorced, obviously. Yes. How did that affect you? Yolanda, I don't wish it with enemy. Just imagine growing up, we household, mama kutata, Sundays, my dad is going to do it. She's ahlambi, asihlambi, ahlambi washing. My dad we are Ringo. He loved Ringo so much. I album ka Ringo that you do not know ekhaya. That's how, like ibone ke ngokuba from there ubone ke ngokubantu sebezi best enemies. Because it was bad. Yeah, kwakubhlungu shem nakuthi nasesikolweni I don't know how I made it first year. I don't know how because sister I'm going in the first year nawe besenza u10 klanyaka but wa manager naye upasa nami da manager upasa first year yami utata engasoyanga uyayazi dan sithi ba asikhulanga sirichane but asikhulanga siphuwa ndikhulule emfuleni but I've never zange ndahlala embacweni yabo so when kusenzeka yonke lento my mama was a housewife tata mphakela kaPhamalathi like ubombu right yabo so yonke le process of divorce we had to stay eKosovo umuntu ubeyazi eKosovo mama gadi we are not used to that setting yonke ubombu chintshile njalo so we had to go and stay eKosovo ukubi like ukhirote kukhontoni pha but my mom was there that engasifuna usibona and my dad divorce mama divorce ay final nge13th kaMarch but ngoAugust bese chat omnye umuntu so yeah. That is hick. That is like my door, literally. Yeah, I'm so sorry that you had to experience that. And I'm like, I don't know how divorce, is, but from what you are saying, so it really affected you a lot. It affected you a lot. But I can relate to Nguyenam because my parents also divorced at a very young age. And I had a similar situation, like from being in suburbs and then moving to a one bedroom, sharing it with my mom, just a one bedroom. Yeah, but so it was kind of like that. Yeah. I don't want to devil on it because now I'm getting a bit emotional. Every time I'm saying divorce, kanye ngebunjani kanye ngoku you understand like ngoku I had to ba jungle mama indawo ohlala yabo I had like to do so many things I had to be umzali kabantwana basekhaya my sister had to draw kangakwazi esikolweni yena because she had to take care of mna she went ba ayophangela kwa McDonald I'm so sorry Yolanda so that azokwazi unikhathalela mna my friends mna was the poorest chomi zami lento ngishoyo ndithi abantu abasinyamezela isikolo khaya yabo like nothing ayikhondezwa ukukhulula ebomini ngesikolo because if ngingazange nyamezele ngendiphi ngoku umama wami ngeyiphi ngoku ngebephi abantwana basekhaya hence noma umntana sekhaya ucela ntoni ndinqama nantoni because I know when uzinhle had to go and work at McDonald's anike lo 300 nge-fortnight kwanganyanzelekanga but because kwakunzima ebheki yabo so you would say like let's say you didn't have like a normal teenage childhood years you had to be an adult. Yes, like from 19, because I in the first year when I was 19. From 19, bachinja fast, and I was better. But when it comes to my sister and brother, especially my brother, like. So at what point did things transition to I would say the better, but not
like where they are ngoku, but at least nibone ba Kubet- noko when my ngokubhet mom kungcono. when my mom got a clinic job Shoprite yabo, so there was omnye usisi and andiyanoba kanye I'm oversharing now kanye No, it's ndithini, fine, it's it's fine, it's fine, it's fine, it's fine. It's whereby omnye usisi wase next door, imagine ke siyafika kule ndawo, you are taken from Emfuleni, uyabona, uyohlala eMbacweni, then apha eMbacweni you do not know anyone. Exactly. So I get a call this time, ndifonele ukuthi sisikolo ba sikanga noNkqubela you are taken esikolweni. Ngoma yo ndithathe umama ngosingenayo nesense ndizothini, Uzobhatala yabo, njani i-tuitions? ndizawuthini. So abesithi lo ntombazana ba no, you need to come before Thursday, yabo, because if you do not kuzawuba like there's a long list of abantu Okay. abalindileyo, waiting, you understand. So hey kumanza thina Yolanda ndihlale kukho umnye usisi apha next door usinoloyiso usecurity. So I just decided to go to her. Ndimxelela, I cried Sinoloyiso anamali noNkqubela but 150 naye 150. Into endizayenza uba go to school, take your things, ye esikolweni, then uzova phaa noba sihlale apha. So I went, before that ndifowunele nye itshomi yam that we're growing together. Athi lo mntana uFezeka, mntase kunini ubizwa, yabo, it's been long ubizwa esikolweni uphi kanti, like it's been weeks. Nento nditsho into xa yeyakho nyhani into yeyakho and akekho no umuntu one ozoyi-understand. and akho mntu unayenza ngaloo nto. So ndiye phaya, xa ndifikayo phaa athi uba uzofika ufuna umisi bani, nyhani ndimfunele umisi. Ndithi uba gama lam ndiNkqubela Siganga, kudala kuthiwa ndiyabizwa, abe senomsindo but anganiheshi shem licaba le-HOD yaka-EFSTS inganiheshi. Then I went, andivulele afike phaa akhupha incwadi ufuna ku-mainstream okanye kwi-extended. I don't even know what's mainstream, I don't even know what's extended. So akakuthathi step by step. Ndithi mna ba no ndifuna mainstream andenze sabi i-certificate sakho. I took out my matric certificate ndimjongise. Just imagine uye university ufunde emazomthombo like zininzi mona izinto like uzoyikayo. So athi ba okay ngomso you need to come and sign amaphepha ebhasari. Amaphepha ebhasari mna benongubani bandisana amaphepha ebhasari. Nyhani ndifike ngengomso mna ndifunde ngebhasari from 1st to 4th year. Until the very last one. Yes, until the very last day things were better because besifumana i-change kwibhasari. Sithini and ndabe ndizixelela uba into endizoyenza apha, I'm here to study and nothing else, and I'm going to work hard. Akufuneka nditshone nonyaka oyi-1 because unyaka oyi-1 it's going to be longer for him. Yabo, delay izinto mna for him. I do not want to hlala eKosovo. Andifuna uhlala eKosovo. Andifuna umamam aluse impuku because seyoyika bazikhwele ebhedini yonke laa nto. I just want my mom naye my mom is very young. We are 15 years apart. My mom got me in 15. Yabo. So andifuni umamam like ubomi bakhe okanye bengathi buyama because she has kids ngoku and akakwazi ubakhathalela. Makafumane relief. Relief. So I graduated in 2016 CPUT. Last year bensenza i-postgrad diploma in health service management. Oh, wow. So babumphathi wekliniki ngenye imini. Oh my God, that's amazing. Congratulations. So enkosi. So yeah. Oh, so I wanted to ask you. You are obviously a professional nurse. You are qualified, and you're 2 times graduate. What made you to choose nursing? Mntase, I don't wanna lie, I did not choose it. Okay, I choose it, but no tishala wam. Tishala wam always said, you need to choose teaching or nursing in those cool endlaleni, because I saw ngelaa xesha uba ndisendlaleni, yabo. And So you wanted something fast that would get you a job. Yabo, into ezawukhawuleza indikhuphe kuyo yonke le nto ndikuyo. So I chose nursing ngelo hlobo. But ixesha lam, because you have your practicals yonke laa nto, as ixesha lihamba I realized no, ndiyayithanda nursing, like into yam i-nursing. You grew to love it. Ndiyayithanda, especially from 3rd year where you do your midwifery ubelekisa abantu. Okay, this is not bad. Kwi-1st ne-2nd year ziyadina because funeke uhlamba abantu yonke laa nto I don't like. Sure. So but kwi-3rd year ndayithanda. Ndagraduate 2016. After 2016 ndaphangela mosubekho into ekuthiwa yi-community services. I did my community services eMitchells Plain. Imandi man, because it's guaranteed uba uzophangela, it's guaranteed uba uzofumana isalary, uzofumana imali yonke laa nto. Imagine 21, 22, so pay oma 20k, yabona zonke ezo nto zinjalo, yabo. And ngoku yimali enintsi xa uqhela okanye uphiwe 350 okanye 150 okanye 200 kowenu, it's a lot of money. So I did loo nto.
But I grew to love community nursing more, whereby ndizophangela nabantu ndiphangela ezikliniki, like ndibone uba okay, this is where I want to be, ndifuna uba ngunesi wasekliniki. So that's how I ended up ke ndiphangela ekliniki. So with ilanduka yakho working at a public clinic, especially with the popularity yakho ngoku, like how's the experience, and have you ever had like an incident where mhlambi patient rude kuwe, or like any incident negative that would affect reputation yakho if mhlambi lo mntu would talk about you kwabanye abantu? I think ndisoloko ndisithi ebantwini uba if you know me as umuntu nice uthetha inyani, and if you know me as umuntu ongekho nice still usathetha inyani, yabo. I can't andinokwazi ukuthi but because abantu one thing that I've realized about the clients zethu is whereby umuntu ngelinye ixesha uza kunesi seyifuna ugezelwa okanye sicifana uzogezelwa without even umgezela, yabo. So le nto nditshoyo ndisoloko ndisithi uba okanye mna I'm more sensitive when it comes to abantwana, yabo. You can do anything, but when it comes to umntana ungakhathaleli umntana ndizoblasta, and I don't care even if you can take me wherever because akakwazi usithethelela yena. We understand. But I try ngixelele wena Kyle, ndiyazama nyhani, I try ba understand now like where you're coming from, and because I've realized ngemaxesha ba thina into esiyenze sifuna uphendula, like ndisoloko ndisitsho kwii-colleagues zam, mamela qala. They don't listen to understand. Mamela qala, then after mamele then uphendule ke ngoku. Sumngxamela umuntu because ke wamngxamela uzopenika, and ke xa ndipenikayo izawuba phaa into amaphaphu, and I don't want that. Sure. It must be a hectic job, nyhani, especially now, like giving popularity yakho nayo ngoku. It is because sometimes umuntu ba like umxelela ba into ethile ayenziwa apha ekliniki, but abantu will come and go something go, oh okay ke because seyizile, let me do it, but sometimes like kunzima nyhani phangela ngabantu. Let me now take you back to 2020 during the COVID time. How was it for you as a nurse? Exactly, because if you notice, like you guys that are in the medical sector, you were the people that were like in a risk of contracting the disease more, and I'm pretty much sure at some point you feared for your life, and you feared for the fact that you might contract it. So how did it feel for you during I had COVID time? twice. You had it twice. The first batch in March I had COVID. Then I had COVID in 2021, I think December. Oh my God. And the first time, I remember umama kusithenga ihoko ekhaya like fast so that I can stay there. Be in isolation. So that I can be in isolation. I had COVID twice. It was so hard, Shema, I don't want to lie. I was going to ask you, how did it feel being isolated from your family? Because you love your family. I love my family. You love your family. And this was at that time, she was only a year and some few months. So but but Shem, I don't know, like, I had a family that is so supportive. I had Utata Kazas were not even married at that time. Okay. He was also so supportive. COVID-19, it was something else because we asked about every day kuzophuma abantu kuthiwa kubhubha abantu abanga, and one thing that yona ibiyenza bingakhethi uba umhlophe umnyama urich uphuwa ibulala cha uhealthy unhealthy iyakuthatha qha yakususa. It's something that I don't even ever, as much as kuthiwa nangoku ayiphelanga ne, but andirhalela outbreak iphinde ibe ngela hlobo. Was it before or after you got vaccinated? Before. I got COVID before I got vaccinated. I got COVID after I got my vaccine. That is crazy. But the second time, it wasn't as bad as the first time. The first time was bad because I had to stay at home for 21 days. You remember, I was going to for 14 days. No. And I had to stay at home for 21 days. In Chloko, like this bed and this talking about young so I'm so sorry. That's why that is hectic. That's why I don't want to lie. And then I found back and as much ngafuna ngasebhuja phela because you know nendlela kwakungcwatywa ngayo abantu undignified yonke la nto. That was the worst part actually because bakujule phana like you are nothing. I mean I get it, you are lifeless, but you still mean so much to people. Yeah, that was hectic. It was. Even I had a friend that was working with Spedlele, sabantu abane COVID. She'd come home every day
ade akhale Are athi abantu depressed. ngathi bagalelwa ngedum Oh, like wow. ngathi ngamaphela bafakwa idum then abantu babhubhe. That's how bad it was. And she was so traumatized. Esithi ufunda noyeka ndimbuza uba xa uyeka uzothini because you also need the money. Uyayidinga imali so that you can uqhubekeke uzikhathalela nawe. But That yeah. is true. So, as someone that is very active on social media, how do you feel about these nurses and doctors on social media? Like, how do you feel about those people that impersonate as doctors and they're like giving people Negative medical diagnosis, yeah. advices and they diagnose people? Uyayazi Yolanda mna ndingumuntu onentloni kakhulu. Ndingumuntu onentloni and if umuntu uyadibana nami like athathe i-personality yam from social media then athathe mna as mama kazazi ngoku you're going to find abantu abayi-2 aba-different and andithandi into ezanitsale even naku-social media andithandi into ezanitsalisa amehlo Amehlo. because I've seen abantu bethetha ngenyani uba yenza into ethile yenza into ethile umzekelo whereby I'd say uba guys iyeza lokhohlela eklinika alikho umzekelo yabo you need to do this and this and this for umntana baze ayeke ukukhohlela and I know it's medically proven uba xa wenza into ethile for umntana okhohlelayo iyanceda but you'd find ba umuntu ufuna makazazi iyeza lokhohlela likhona of which it's not advisable uba umntana omncinci asele cough syrup so mna into ezinjalo ndiye ndingasondezi kakhulu kuzo because ndoyika laa nto yoba nditrend Trend every day. trenda ndoyika utrenda like because I've trended even for Negatively. bad. Serious? Not bad things, but I've trended. Whereby ndive kabuhlungu koma yho ingase ndingaphumi phandle ingase ngabikho umuntu ondaziyo yabona zonke zonto. So kwinto ezinjalo abantu abanika i-medical ntontoni I just hope abantu bakwethu bangazithathi. They do their own research. Okanye umuntu uye kumuntu omaziyo ba medically like utrained uyayazi ndathetha they're ngayo. qualified. Ungambe uthatha nje zonke izinto ozinikwayo. So makazi after ke ngoku with the career path le uthathileyo ne like do you have any long-term goals after retirement because the valuable details of the clinic is there anything else that you would want to do ke ngoku in that field or Ndifuna uvula nje clinic yami this part. I love that. Ndifuna ufunda I wanted to go to Absolutely. I wanted to go to school next year for the last time. Okay. They took me number like for the last time because uthi ba whenever unufunda I don't get so much Enough attention time with everything. him. No. So I want to go to school for the last time ndiyazi into yami nesikolo ndivalile ke ngoku and ke ngoku ndizame ke ngoku ba ndizivulele clinic yami and I know nizondisupport. I understand, like, you know, the frustration that comes within you not giving him enough attention. But he has like an educated wife. So look and see. Like an educated queen. That's absolutely beautiful. And it is. the dreams and the goals that you have for your future. Absolutely beautiful, sis. Fam. Makazi after that, let's say in a scenario where or in another lifetime if you're an artist and not a nurse, would you have used the name Umakazazi? Or okay, you can just tell us how did the name Umakazazi come about? Umakazazi. Yes. I think mntana wami ndiyamthanda guys. Yo. Kakhulu. Kakhulu. So I even forget sometimes xa ndizintroduceayo ndithi molweni ndingumamakazazi. Like ndiyazilibala. So abantu abaninzi bathi ba you uba nomntana kuyadika because you lose your identity whereby ke ukusebenzisa umntana wakho every time. So I think into kamakazazi it comes from andanabaza ndiyakuthanda uhlonitshwa na kanye the best way for you because umncinci awuzothi nonkqubela so usongcono uzovela uthi mamakazazi. So that's how it came about. I think iya popular kakhulu whereby ndabona uMark uyabhatalisa. So because you know ba so like abantu befuna utrendisa abantu so I decided ba okay one time ba how about ndivule i-sessions whereby people come to me babhale stories zabo kanye babhale ingxaki zabo and I take those stories back to abanye abantu. So that's how into kaMamakazazi grew. So ubuziposta ezo post zabantu abakunika imbilini zabo yabo, did you post it with intentions about to seek help for them or it was a matter of it was a matter of reaching out for help abanye abantu ungakwazi ubanceda wena personally? Because I've realized Khayuba sometimes okanye abanye abantu okay nqoma le ngakwazi like uyenza ngokwami ngakwazi ukunceda ngokwami whereby kanye umuntu udinga
i-medical advice okanye udinga they want to start their ARV treatment ngoba okay yam ke lena ayo abantu Yes. sometimes ngoba yho lena ixakile like ayo yam ingasikanye nomunye umuntu kanye umuntu uthi ba ngase ndive izimvo zabanye abantu ba if they were on with similar situation would they bebezawuthini bona yabo ngoba okay abantu kanye umuntu ucela umbane umzekelo ngoba waye wethu nayo 50 rand let me get umbane for them yabona zonke zonke but ezinye ngoba yho it was not all about ba amansindaba zabo so that I can my page can tontona bakhona abantu bancede kakhulu whereby kanye umuntu kana transfer letter for their ARVs need to know come to my clinic I'm going to restart your treatment baqala treatments up So when it started, it was abantu becela uncedo for health problems. Yes, and then it expanded to what it is yes, today. yes. So do you remember like the very first story of Umamagazazi Threads? Do you still remember like the very first story that you posted where you shared with people? First, yeah, na trend hayi. ithini That's the thing, zininzi. andisakhumbula Or maybe one of the first. Doesn't have to be the very first one. Maybe one of the top 10. That trended okanye? Yes, that trended. the endikhumbulayo kakhulu le yomntana wayenxiba ijiza uyakhumbula kodwa mntana wayena 19 year old ehlala nosista wakhe usista wakhe utshatile bahlala nobhuti wabo apha kule ndlu then lo ehamba apha mntana ehamba around, around phambi kwe-husband yalo Yeah, sisi. I remember that story. And what happened? No, actually, Yima. I'm invested. I want to know more about the story. Ngicela ungicacisele khayinabisa. ndinabise kakuhle so into ezekayo lo sisi usandotshata Yes. she's saying that it's been a year etshatile so uhlala nosista wakhe uhlala sister wakhe cousin wakhe I can't remember but Cousin yakhe. but yeah, ngumuntu cousin yakhe. ngumuntu okulicala lakhe yabo so ufuna uncedo ba okanye ingathi kanti umcingela wrong umntana utshatile lo sisi uhlala nalo mntana apha kule ndlu then girl she's 19 bathi bona bakwi-late early 20s late 30s late 20s late 20s between those ages ugirl una-19 so ugirl uyakwazi uhamba ngejestrini apha endlini Ngizuzele ancuza indlu yonke abe khona umyeni wakhe. Akombe So in a yako sense, you baba. felt like she was low-key seducing umyeni wakhe. but ke ufuna uva abanye abantu bathini bona Izimvo zabo. Mhlawumbe nibona ngalinye ihlobo. is a 19-year-old ngumuntu omncinci na bangihamba ngepenti ejestrini okanye ngumuntu omdala uyenza ngamabomu so trenda Okay, wena makazazi, what was your response kuyo qala? Kuye la that's sis. yo That's your. that's yo because Wawuzothini? like indlela endikhule ngayo mna there was a time whereby ndandihlala nosisi etshatile but mna ndandingahambi ngepenti phambi kobhuti Yes. yabo Sure, but sure. kwilizwe esiphila kuyo umuntu ngicaba ngathi ngoku umuntu uya no why ungazuhamba because ntonton yabo Because I'm also Izaba like that. ngathi I wena- walk around naked in front of my brothers, my father. yabo, Like it's normal. it's normal but nam ekhaya siyakwazi ukuphuma kule ndlu uye kule ndlu unehamba ngazi but I don't think komnye indawo komnye umzi They would understand. they and would feel understand comfortable. hence I never ndathi lasithi yo mayiye bahlalini yabo hayi ke Speaking of bodies, I want to know if you grew up as a plus size person. yes You grew up as a plus size person. How did you ever like encounter being bullied? yes I because am of your bullied body? I'm bullied even now You are still bullied. How does that make you feel? andiyazi Yolanda Nah. I think I've come to accepting but once ube dark utyebe Society puts you under i-bracket. yabo because even now akanye mandingathi kanye it was meant for him na but sometimes uyazibona into social media mos uyabona uba hey ingathi ibhalele Ibhalele wena. lena into Ndiye nonkqubela. even though kanye umuntu angamention igama angathini subliminal short. Yes, because I remember subliminal, like few weeks ago whereby I go kusisi lunenza inhloko after that I post my pictures so after posting i-pictures ziyashare i-pictures abantu bathi ndimhle kanye my installation is intle You're beautiful. so someone writes into ba niyathanda ukuthi nina abantu abane-following bahle That's distasteful. That is very distasteful. so even though akabizanga gama lam mntwana but Ithi unomakazazi yeah. une-following Yeah. umakazazi just posted i-pictures zakhe And then yeah. and wena right in after this- that, Eh, so then- you felt like they were definitely,
saying that to you. yabo whereby ndikhula mina ndimnyama ungazazi okanye noba umhle noba unjani okanye wena uzixelela uba umhle but abantu bazofele bakuthi no, They you just want to know bring you down for no reason. yes, yes. But would you say when, regardless of obviously the backlash that you get from people because of your body, would you say that you're a confident person in your Yes, body? I am. I absolutely love I that. am. That's all that matters. I am mama uyainstilla just like I do That's all that matters. just Yeah, like yeah, I do that's all that kuzazi matters. ndithi uba I mntanam love that. umhle uzazi uma unezandlebe zakhe so this one time uthi lo sisi ba uyindlebe ezingaka then she wanted to swear glasses but lo sisi unomsindo ngokuba why ufuna uthukuzazi Njani, son? Umntwana omncinci. ndithi because kaloku umxelela ngendlebe Yes. zakhe Akazozitshintsha. akazozitshintsha so my mom instilled as much as zithetheke zonke zonto but wendixelela uba nonkqubela umhle mna ndikhulela kuthiwa umdala for your age umdala kumethuli nto ngomba girl Bangenaphi futhi? And you did mention that your parents loved you. It's always important for parents to love abantwana babo, so that their kids are very confident. They do not have insecurity issues. Bangabi easily shaken because build a Because foundation endlini bhoza yami, endlini. yeah. So going back to your Mama Kazazi threads, I just want to know that one story that completely tore your heart and left you shattered. That's just one. Or on my Because I people think go umuntu through sensitive and a lot. Yes, definitely. ndizama ucinga ke sana So, wasn't there a story that ubuke wa there was something that had to do with sorry to say the word rape recently nana and ubuke wa landuka ubuke wa ndathetha wathethelela apho. Yeah. whereby lo sisi neighbor le neighbor ne whereby and I think okay mandiqale usisi uhlala next door apha kule ndawo but umgcinisa umntana akhe apha uyagcinisa umntana so bahlala ngale mini kukho nomntana then ubhuti walapha batshatile nalo sisi ubhuti walapha tried ukwenza into esifani kulona yabo then after that enza into esifani angavumi usisi basele atiphe umama lapha kusheke ngoku lo sisi ase next door nalo bhuti then uthi yena balale they had sex then babonwe ngumntana yabo I think esa story Khayu ndirealize sekulate mna ndaye ndavele ndacingela umntana yabo like how come umntana kanye abone sex but when abantu bandibonisa ba no makazazi the girl was raped because you cannot give consent Well, you're drunk. if unxilile yabo awukwazi unika consent and I got backlash and ndayithatha mna ndingumntu ke ofundisekayo that's one thing that I love about him. I mean, we make mistakes as people. Ndingumntu ofundisekayo ndafundiseka ndabona uba unyanisile yeah there was this particular post wabhala mna ububhale kahle and ke ngoku awuzonishout uzothini uyenza okanye Constructive criticism. makazazi uburongo because usuna so and ndarealize ba wenyani belirongo because mna ndavele ndamdiscard umama ndacinga umntana like how come umntana omncinci abona abantu abadala besenza into ethile and I said sorry ndaxolisa nalapha no khange isiqaphele ndicela uxolo I'm even saying sorry even nangoku yabo I think it was your motherly instinct because you're such a proud mother. So obviously you probably thought of uzazi. Yes, ebenothini uzazi kulo situation. So I'm even saying sorry nangoku because I said I'm so sorry khange ndimcinge nyani khange ndimcingele nyani you can never No, give we learn every day, Yes. man. We learn every day. But I still want to know the story that shattered your heart. I still want to know that. yo Yolanda yo sesiphi kanene bayabhala manje babhala kabuhlungu bonke Awuthwele umthwalo kaZahara. Uthwele Umthwalo umthwalo. kaZahara. sesiphi ndicela ubuyela No kuwe problem. No problem. ndicela ubuyela kuwe Yeah, okay, let's say which is the best story that you've ever posted that had the best results? Yes, Where that's you were a like, good one. "Yabo le,
the people came through for long. Your community helped that Community. person. Bamnceda kakhulu, Bamncedile. waphumelela, Cela oh. ujonge. No problem. Yes. Receipts. Ngicela ujonga. Okay, are you still in touch mhlambi with abanye abantu ke? But yes, Abo abanye babo abancedayo? that you've helped before. I am. Man, crazy. what you're doing is absolutely incredible. Yeah, it's like you are giving back to the community. Being a safe space. It's for safe, abantu. yes. You never know namdi nga. Shaya zakudaba bafika. No, but Yeah, no. there are so many stories that I get, even like abantu abangobhuti shem. Oh, okay. I think it's a story abantu kukusisi wa okay, usisi uyabhala ba I had umfana wami akafuna ulala nam okanye uyalala nam, but sometimes ndi living in a world whereby abantu baconsiderisha abantu bangobhuti kanye ababikho ready yabo ewe sisi ababikho ready. So lo sisi ubhalile ba ngicela uncedo ba izawuthwana into yoba umfana wami wenza around day 1 alale, then mna xa ilele ndikhwele phezu kwakhe ndilale naye. That's rape. Sometimes andanoma umamgalelela izinto, so the guy ndaposta laa nto yabo ndaposta laa nto mna, so abantu bambacklash ba uyi-rapist no. Definitely. The guy wrote back to mna ba hayi makazazi, I hope right ndim umfana lo ntombazana athetha ngayo uthetha ngobani nyhani, the name like lo muntu athetha ngayo kanye athi ba nonkqubela siganga uthetha ngayo. So when I went back to istory salasisi ndabona ba oh, okay, unyanisile. So there was usisi lepolisa whereby esithi ba I'm going to help the guy out. Like makaze kum ndizomnceda andizomhleka because lona uyoyika because uthi it's been happening, but uyoyika ngokuya police station because uyoyika ba kanye kuzothiwa ba yabo, so athi ufuna umnceda, so ndabadibanisa ke ngusisi nepolice. It's so crazy how in the society does not take men seriously when it comes to rape. Like people make fun of men when they come forward with rape, allegations and stuff. I don't know when will we move from that, from the stigma of that men cannot get raped. Like, and yours zininzi into ezenzekayo, not yabona ukubona ngokuba ndicela ukuba msibele like ezo nto ezinjalo zithekayo yabo. Thank you for bringing that up. It's disturbing. Right ngebefta yabo ezo nto I don't think ezo nto zi-appropriate to say emntwini yabo, but because if men were to do that to us, it would be taken like seriously. Khabambe apha Yolanda bitch. Same time. But I think see community kanye society funda Society overlooks everything that women do, and also us as women, we are hypocritical because we do things that we don't want men to do unto us. So But also like we live in a society where as I would say, as you said, when amakazazi lo sisi nguyephumileyo but umjida yena was much more reserved. So a lot of men, they don't come out with this situation ezinje. They would, just rather endure. As much as women, like they would come out, and it's much more of a bigger issue kumntu wonke. It's not an issue kwabantu abangomama qha, but in majority like cases ezininzi eziphumayo zezi zamama. Hence we are here today to encourage abantu abangotata, it's okay to cry, it's okay to go and report whatever yenziwa ngumuntu yabona kuwe yabo. I-right ngeli hlobo liyi-1 xa isenzeka kumntu ongumama, you understand? So do not usuhlala phansi because sometimes sesikanye sinabatata ngokuba nje ngokuba kulula ubulala abantu yabo. Did you see esa story esisale ntombazana le that went on a date? Sisentshutshisweni. Sisentweni. At least like that people got arrested and we'll see how it unfolds. We'll see how it unfolds. So the stories that you get, are there stories that you receive and you're like, this is too much, I cannot share it with people? There are stories like that. Whereby I'd say, okay, I'm going to get help. Can you go to Yolanda? I'm going to go to Yolanda because I know she specializes in Tile, they're going to Tile and Tile. Yabo. Because they are crazy. And kwazi sebantwini lena. Sisi, sive kuthiwa into yobana you are stopping it threats. Is that true? Is that true? I said ndifuna uke ndizifunde nami because sometimes I answer with emotions. Okay. So funeke xa udilishana nabantu unga answer with emotions, and whereby
abantu bam kanye baphendula nabo with emotions. Sometimes ndiyakwazi uposta into then within 10 minutes sene 300 and don't comments. So ndingakwazi yabo ndingakwazi ufunda yonke whereby kanye abantu bayabamba phana phaba yo ukhayo ukwada u10 so I'm trying to find a way. I'm not stopping yabo but I'm just trying to find a way ba function kahle ba ndizothini kanene to deal with izinto because abantu are there and abantu badinga incedo and abantu bayalifumana incedo. Some of them bayalifumana incedo, some of them baya backlash, some of them yonke laa nto yabo but I'm still trying to find a way ba sizokwenza njani for us sonke si-understandane for us nalona uze nengxaki yakhe angavi kabuhlungu because I don't want andifuna umuntu ova kabuhlungu ngenxa yam andifuni hence ndisitsho oko napha ku-social media if uve kabuhlungu ngenxa yam ewe ndixelele iza kum undixelele do not make a mockery out of me because ndizosuke ndifenika nam and not know what to say okanye what to do. That is, I'm happy that to know that awuyeki because that would have hurt me because you really you are very influential and you, like your presence on social media is like it's so helpful to people. You are so helpful to people. So I like the fact that you're not going to stop because I feel like I've been no on social media. There's a lot of toxicity on social media, and I feel true. as you said now, like I would like to know about like Nyani with Yonke Lendo when you look at it from length. I mean, lens yoba. Yeke aside ilanduga confessions and backlashes ezifuma but like just social media in general space sinjani because I feel like people come to you because they know if they would post it ngokwabo it wouldn't exactly or they would get cyberbullying weba lento ndizama by all means kanye umuntu komba noma ngaze expose this one because u1010 I can't do andikwazi expose abantu yabo noba kanye ku10 they come to me for a reason expose u1010 yabo social media nyani lento it can make or break you. That is very true. And sometimes awuyazi koma nento ekubreakayo ke ngokuba yo kanti ndibhude kangaka yabo without being aware about ustretche kangakanani lento ithetha because sometimes you really don't know what can like tick people off. You really do not know. But yeah, your social media is very toxic and it needs you to have a thick skin. Social media is not for everyone, guys. It's not for everyone. Yeah, very thick. I don't care whether they like me or not. Yaphambili ngumama kananana ndiyangena. Lezo ndichilo sometimes once wanalanto you want to be loved, you can never by be everyone. loved. You can never. Are you money? You can never ever be loved by umuntu wonke. So ufuna uyenza lanto ba ngathi ufuna uthando. If umuntu unomqola kam because you find ba umuntu unomqola umuntu angamthandiyo but xa mbuza bayo kezentoni they do not come up. Akhona ithetha because akana reason ongathanda because mina most abantu abaninzi bandazele ngento yaseRents how I met me nam eRents Cape Town. Yabo bandazi ngalonto ba eRents bana njani because andisazi ngezo story. We met eRents dandigowa ubona ugobe uthusela neHennessy kumoma ingenzi into that dandigowa when I met my husband. So my friend athi ba no chomi phuma nechomi zakhe bayeRents. I was like ba hayi man mandiye nam. Sure. So I went to eRents ngalamini ndifike bona sebeke VIP kukho lo mfana ume apha yabo ndiyamqoqa ngoba ndicela ayondithathela itag yam pha kubo nyana ndithathela itag because I've been trying to call them and bafumane bayondithathela itag yam pha kubo anike nyana xa ndiphinde siphuma nengishomi yam ke ngoku andikrweca ba ubafumene ndibafumene inkosi ndihambe ndithatha inyama xa ndibuyayo ayothatha inyama sihlale ntshomi zam so andinxili imigo yam because I had a partner yabo at the time nanepana yam ndimshiye ipana yam ingaphilanga because he was a cheater, serial one but ndakoma yabo ngoku I've had enough and yabo it's fine like I'm diniwe ndidikiwe nguwe ngoku it's do or die yabo wayibetha so wayibetha abusive echitha yonke lanto so and ecinga fanele bangenye imini soze ndimshiye but ndaqomba yabona namhlanje ndizakushiya so I went out with the friends zami nyani ke xa ndibuya uthatha lenyama sihlale siyitye lenyama kuthi sekulate andinxili ndisoba bona ndiqomba amante ndiye kusela ngoku because what's the point akho nenzekayo so lo mfana uyeza ke ngoku athi ba andikrwece ba usifumene ishomi zakho ndihamba ke mna ke indlela ndashukuma ngayo ndathi nam ndihamba wathi nayibo uyaphi
Ndathi mna hayibo ndihamba nawe. Wathi okay masambe. Makaza. Uvele xa ndicinga lathi wena athi yena uba okay masihambe. Ndashukuma ndahamba. Nje kanjalo. Nje kanjalo. Yeah. That's a love story. Nje kanjalo. That's Nje a love kanjalo. story with a happy ending. With a happy ending. Yeah. Nje kanjalo. So I Makazazi, absolutely love what more content can we expect from Kuwe as a content creator? Yo, mna ndicinga necinga content iyazenzekela. Yazenzekela. So you wouldn't say you are content Content creator, creator. but Ndiyenza nje loo nto ifikelela makabe popular. cha andiyo influencer andiyo content creator ndingumntu nje ophilayo kaThixo. Do you have your top 10 creators ke ngo? Top 10 Creators ozazi In Western Cape. in Western Cape Yes. in particular? Asibayeka abanye abantu masithethe Nini? apha ekhaya. No! Oh, if you see us like kanjalo. Like nini? Oh, okay, yeah, abanye eight more. 8 more. Ngubani khona lo mntana? Sometimes he's mean but ndiyamthanda. Ndiyamthanda mna umuntu okazozimela. Ngubani kanene uBekira. I love Okay. Bekira. Oh, yes. I love Bekira Ndiyamthanda too. uKira. I love nalo khona lo mncinci. Lo Naledi, Abiyo? uhlala andimani uhlala but unalento unxibe lento inengwe kwenye into yakhe. Usanele. I love Sanel, ndiyabathanda Okay. abantwana. I love abantwana. I think thanda ama 2K mna. Yes, because they're brave. Thanda ama 2K. They are out there. Number 2K, shout out. Yeah, I love ama 2K because ama 2K aphila ubomi babo and they don't Sure. care. Like ndiyanthanda guys. Andiyana osanele ndiyabathanda, usanele ndiyamthanda. Ubani kuKylie? Kylie Swartz? Yes. Kylie Swartz. I love Kylie and I love ndiyabathanda ngixela and ndiyamthanda mna umuntu ongekheyo kwinto enam kakhulu like once into negative enam ube khona uyaqhuma Ulapha. uzandina yabo. I think it's people that want to see your downfall, abantu abanja. Because no one who Chasers. celebrates you and loves you who would want to lean onto the toxicity Yeah. side. Xa things. inguwe, Yeah, yabona? yeah. No one would ever want that. Definitely no one. So if you were to go kwimfazwe, whoa, darling, which 5 friends would you bring? Be like, hey Yo. let's go. Sibonise. Oqala nguAsenat, I'd bring uAsenat On along. the line. I'd bring uAsenat along yoitshomi zabo kwaZulu. Do you know Asenat abantu bakwaZulu? I think I'd bring uAsenat, I'd bring Maybe abanye you would bring them to manipulate. Abanye be-soft talkers. Abanye abantu bakwazi ingqondo. Andy. So Andy ngababringa bayothetha pha bayonegotiate because Yes. azange Andy kumaka imbi azange walwa nasebomini bakhe. The only friend that I know ovela gqume uAsenat. And I don't have so much friends. Ne? Serious? Yeah, I relate. I also don't have a lot of friends. Needs. Ndingazibala ngezisana ezami Salendlini, friends. Espani. Yabona iitshomi zami closest friends benibagqibele lo nyaka pheleyo kuba bendizobabona kulo nyaka apha ko-April. Why? Because ndihlala endlini. I mean, you Akukhona no, ezo meetings or man, anything. I was about to say that you are a mother, you are a wife. You don't have time for that. You have time for your family and to grow with your family. So Sibadala. I totally Oh, enye understand. itshomi emenoyibize imfazweni sorry unothando. Ndimlibala njani? Naye. Unothando. Akadlali. Akadlali akafuna uqhelwa. Ngexesha kanigqakanisele kwamna So, Siswam, before Sival, I just want to ask you one more question. Yeah. Do you have like maybe any plans to wide your audience, to grow it wider, your audience on social media? Do you have maybe any plans? Yolanda, as I've said, mna akho nto endiyenzayo. Like for people to follow me. Yabona izolo when you started le nto yeah. I got 3,000 followers. Ayikho into endiyenzayo. Like koma okay ndiyazama kanye ndizama ngento andizami nganto. Unguwe nestori zakho. Nestori zam nokuthetha ngam nefamily yam umyenam umntanam abantwana bam. I have 2 kids. I have 2 kids. Umyenam they lost umamabo 2023. So uno brother ona 8 uliseti.
yabo. Okay, Ulisedi. Ulisedi, yeah. Okay. So Ulisedi uhlala nathi. So love him so much akamameli, but ke it's a learning curve. Ndikuma abantwana abayi-2, 8-year-old, 9-year-old ne 7-year-old uzazi umuntu notamu wakhe. It is. Wabantwana It is. So uyabona ixesha letshomi ke andisoze zibe nalo. Because the house igcwele. Indlu igcwele So and ifuna makazazi wena ke ngoku, to wrap it up, what do you want to be remembered as? as umuntu kind. As umuntu kind, ne? I want people to remember me as Mama Gazazi that is kind. I want people to remember me as Umdu that they can always come to. Sometimes I'm not going to answer inbox ngoku, but definitely sure I'm gonna. There will come a time. There'll be a time where I just want to be remembered as Umdu kind. Okay. Yabo. Lovely. Ongahlukumezi bantu. I don't ever want umntu akhaliswe athi bangunonqobela siganga menze bamakakhali. Kukhanye mahlombe ngitshatile. Awanikwayo. Utshilo umyeni wathi xa ufika uzintroduce apha uthi kukhanye mahlombe ungalibali. Oh man, sisi siyabulela kakhulu. Thank you so It's much really an for honor. sharing, ngobomi bakho with us. We didn't know much about you, but now we definitely do. Siyabulela siswami. Enkosi It was kakhulu. lovely to have you. We hope Ndiyabulela now we nami. go. Umoya wakho. Hayi noko. I told you we don't bite. We don't bite. Bensoyikanyani. Yeah. Bengafuni ukuza. Yeah, man. And that's the episode Kamakazazi. It was amazing chatting up with her, and it's actually your first event. First interview. Yeah. And it was amazing. Make sure you subscribe, like, and comment. Don't forget, subscribe, like, and comment. And from us, Yolanda Umakazazi, goodbye. Bye. Goodbye, rockers.